Rum. It's been raining whole night, and today also it's almost half day, and the whole morning. So this is a good rain. Meghalaya received good rain in just span of 1 or 2 days. You know. Wow. It's so awesome. Monsoon has just started few days back. And yeah, carry rainwater instead. Rainwater. It comes all the way from Arabian Sea to the northeast India. Kemen wak apa itu klap mai ya ngap kejing sawah pas tenat itu kata-kata dem kena berit ru oh berarti bakadan nang dokha kan nek wab krat kencing bas entah kasih cuma makam dan dokha syu dan jika dokha labu nang plastik ini jika nek lihat baik kan mai tenat ini jika belum ni thế cái jika sang dokha làm menu Pemuda Bentai di mikro ST Ciriang jika sang dokha kita entah telah sang dengan plastik jika sang dokha ru ini jika bagano atrai jingking ni balik sya setia kumsau. Sibes mentang jangka tayau. Siap, hai. Rum sendan. Sendan rum ya. Koi situ. Itu sulit cuma plan berit apa deh kita ada tentu berit ngapa jung sawah juga wa ukra makanya karir setia ini ngai pi bila senap hai man ai rong ru ada senap ya kelir kalon kan ni tak apa Rum. Kra.
Ini mau kibat bah. Mi bat kibat tu. Pai bagi nak jhi kumne. Ki jauh harus ban telang sundan tu. Wow, itu nado. Tanpa yang beriu. Ini lagi. Jadi sentil bentuk puk. Baju dia bikin puk gini. Wow.